ai si pi ta kan kam ne do pi ti ta re pai le te si na si guna na te any community any sa ga pho nga ga pho nu si na wai ba pot lai ba mali ai khoi gi ngasi gi Lhaz Maulana Muhyiddin President UNPC amadi ngasi gi presidential speech pi bada khwai maru oi ba tangka kama ke do kre do ga maru oi na khoi gi hauji Manipur da khwai gi yang lau na iban ai khoi gi WhatsApp group da iban ai khoi gi social media da hauji ngai ki mamang de khoi si live thari si da na khoi kokta da kuma oi aina laksa ga ni soi da na one tip ke aina adu mai na hai live yang bi ya aina hajen na te ayo tip ka de ya do tip pa gi khoi sat ka de na tauri example o kokta gi se mo hai ko adu mai na tau ba si na han si leili pa pot to dai khoi gi ai khoi president na alo monton ya sumi so ai na mutha kre du phase de na ko tu mai to oi ado ai koi si na han se tu mai na yam phase na hai ri ba wa pham sing ai koi na kwai de sensitive oi ri be area ule ma gi ami de pizza ba ya da bi hai ri ba area do adu gi amadi thokri ba thuruk si gi yam phase ba warol si ai koi ma sen joint statement thok pa gi ahan ba da leinarami si reality ni adu ining thauna masi yam sensitive oi pe issue ni na koi amata pai bi ranu ai no oi na thok la ge hai bisi nan gi ya hai bo phang ni maduda tasena na English ta resolution ahum khat iraga miyam da yam thuna madu gi draft taw dirge gi mangoi na ikoi da su thara am ni pot mai ge ni da tharaga ani mak ya na ba ikoi gi wafam ni miyam da minat am hat law jege ma tam di yam kui te dawre du pa thok sege ikoi gi Honorable Ekoji Iningthau Maharaja Sanajau Bagi Mahaki letter heta tauris in connection with a recent development of misunderstanding and the misconception between Mitai and the Mitai Pangal communities. I have a fruitful session with leaders of both communities at Sanakonung today, that is 6 January 2025. The following resolutions were adopted amicably. Yang pajaba I see ma'am I WhatsApp ta Facebook ta kana kana the yenbiri ma'am se kitang ai pazana makhara sengna ai pazana pazar ke ma'am se tami nasi sida kariyau dirge hai bodo I gi mesar no si hai greba ma'am singu da kariyau dirge hai bodo ke dongke ahan ba first resolution resolve both the community should continue to maintain is all peaceful coexistence which have been continuing for the last so many years. Next sentence, we should respect each other's social ethics and religious practices also. Sila karino, misap na, hawsi ki dharma ki yadu yada ki yaw kriba sila ahan ba resolution sila kari wat lige sila. Resolution si sumay na tadal di, mana lada hai kiba, anu tabra, ay na halaw ka tabra. Prime Minister na karay di salaga wangang garui sumay na to inari singsi. Ay koi budi khang haise daba. Ay su khang se daba, haise daba adu mabinga do sini. Ani subana, ani super resolution da pa pedorisi. The unhappy incident happened recently is strongly condemned from both sides. Condemned from our side, condemned from their side. And the culprit should be punished as per law. We are under the law. We are all under the law. And UNPC is also under the law from today's onward. We have an RR under the aegis of Indian Constitution. Logi matungi na athawuk thoki badu condemn tawi. Logi matungi na magi phang to pa culprit sindu dandi pifam thoi haibasi nataba ato bakari haisi gene ngasi ki tinbiri ba Facebook te yembiri ba live yembiri ba badra loksin. Number 3 resolution, member from the two communities should avoid commenting against one another and should avoid hate speeches to foment communal tension.
Cyber crime department should be requested to punish those who violate their stringent action. Sigi sida hujik siamo wakadar pai changsi social media da ngarang mak nahama ngang ki statement se ai koi gi community pandabi da sana sana ngang bi boy gadi ngang kali gi sengori bawa nahama ngarang sengori do video ma ngang ki base OBC pangal loi gadi hati mitai pangal hapati loi gadi ta thuk tawrasu nupa ko kalame mitai pangal hape na pangal ke do bagi pochi gaddar ai base ai di khange ai hafiz su mati ga tamjaram ba dharma ki kare su khara khang ba English su master roi ba ai hindi ga su kai do sei tram ri wa kul lei ro mi sa ni gaddar ai se khange ma sa gaddar ki meaning khange khang ga di pagang ta ngang ga no kana no gaddar ngang mi sin kuang gi gaddar ga ku ma si kan ma ku no kan ne pa ki ku ma ha di bra pangang tengah kan pagi nanti tahu nari singsi, yang sini sensitif koi beri. Ini tahu na yang pasal last moment ikut dahar pase, nak koi amma pau bawangang biganu, ai sensitively deal tahu ge, amma ga nungsi na tahu ya tahu pot amani, malam madu na ai na loy na tahu gani hai pase hai beri termayam. Malam madu na ni UNPC na statement thok taba, malam madu na ni Arambai Tenggol na statement thok taba. Ini tahu ki pot tu na sufficient more than sufficient oil hai. Sini ni nak kayu buat lagi kita. Aina English hai jadi apa sih? Adun ai Iran, oi jadi kau Iran, oi jadi berjuang ke sini. Hai pasti nak kamu tahu nak si Uzaz Said, kau brother Said na history perspective hai ni, na hai tabri na, hai hal itu authentic kau bermida. Likewise tu mana kau jadi lapi, hanya ke apa? Adu statement hoke, adu tahu ya, adu si tahu, kalau Manipur sih, ngasai history di matung na. Eko yau ki hai do cuma beri tu, lama mak tahu kiro. Eko nungsi na lagi saya sih cuma nungsi na lagi saya. Fai sih fokus tahu ni nasi. Insyaallah kita pun dikal le. Fai sih kita, Oke, aroi bedai kau misalnya kalau tu mau sih advisor ki tim. Amadi eko advisor ki tim. Adi tahu raga. Eko yang social issues sih. Minutely kan raga. Karai corrective measures tahu sih hai bersih. Masih ining tahu na singani hai masih that was the commitment from our ining tahu. Sini apa? Nah ni kau tahu kan ada lagi ni sih. Ado sini commitment mayam sih dah. Kau na ado tahu kere na kat na bahai ke dori berada terkena kat na bahai dori berada. Ado lagi ya tu ni kita kau istilah ni sih tu na kau kat na bersungsin siloi UNPC ki kau ki mata tak iri sini peace. Hai bagi sabsa meaning kau sungsoi na. Pitri ni ya na peace tahu ni. Integrity, nak sipak kerja so integrity kita question suka tahu ni kau ideologi dia orang ni. Then eradication of anti-social elements, hari sisu. Hetan nasi saudingnya makan lain tutup payarot. Marah tak kadi kami na marah tu cinta kadi kermain na. Kalau ni hari tu memang technical kena gani. Hari wakang do UNPC di ideologi UNPC di. Tahu saya memang sincere insyaallah. Kau sungsoi dan tahu gani yes. Matang di organisation na sini China pangani, Mirok Malaysia pangani, Badanam pangani. Obviously madu binamak we are ready. Allah nuri. Aita Allah ga ikoy mayan na tawrisin sa Allah nuri. Aduna Allah mahag na luoy na makhangi koy intensa. Ay na khalisi, ay na toy na nahanso space na yawani. Ay koy na koy ego satisfy taw na naman natin organization tawrisi. Organization tawrisi kay gino, hay makaga. Singjang mayda, sabu makhonda. Konung mamangda, adu cingmai romda, lupa sanga pangaga, no magi sarat, cata bayati haina, misaka malai riba, adu misatu di kalau mau naik setau sih, adu nanti gue naik setau gue terkalai dia, adu nanti aja ya, adu kita emosi lu aja, ngapi nana bahaya jadi online yang ini langsung ngapi yuk, kaya nak kang mau budi nanti, adu na, aroi badai gue one of things, pipi nama kita mata Organization na sige, ay committee sige, anti-source, ay anti-drug ki, committee di head kung dili ba, wahas kung rin may war of things ki, warol karakasip, tabirang na pagkita magtanulog siya niya luga, duha ta oray ko sak, ito sana na magi, ko sindi lang biro may amsin, kadong ready to biro, ay may tamsa.
मैम जी चाकला में ना कौवा लोईवा ngay tại vì đây tension là vấn đề gì hay đi thu là tension mình ba chắc làm bao gì hay bao gì lối nó mắc sau mình nghe qua sang ngang của chúng ta nín đi ಅದು ನಾ ಟೆನ್ಷನ್ ನನಬ ಐ ಜೊ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯಾಮ್ ತೇನ್ ನಾ ಪೀಜಗೆ ಅದುಬು ಐ ಪೀಜದ್ರಿꯉꯩꯒꯤ ಮಮಾಂದ ವಾಫಂ ಅಮಖಕ್ತಂಗ್ ಥಮ್ಜಗೆ ಮಯಾಮ್ನದಿ ವಾರಮ್ಮನಿ ತಬುತಬು ಐನ ಥಮ್ಜನಿಂಗಿಸೆ ಅತೈ ನತೆ ngасꯥꯏꯒꯤ ಕ್ವಾಕ್ತಾದಗಿ ನಹಾನ್ ಥೋಕಿಬ ಥꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯇꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ हाइरिबा बंसी तौखिब्रा तौदब्रा बन तौरोइदबा बंसी करिगिदबा लाउथोकपनोबा आइखोइ थाबक चटकदबा मीटिंग तौगदबा फंक्शन मैम हमक हायेंगी बल लेरनी कोटागे अचौबो ऑर्गेनाइजर अकल अकनबो ऑर्गेनाइजर निलोंदगी थौना लेबा मणिपुर की काचिन कोयादगी थौना लेबा मसम हौदबा मसम हौबा मयामदुना बन तौने लाउथोकबा आइखोइ कीदना चलुद्रे अदुगा बन छु तौरमद्रे सी कोइ इकाइदब्राबा अदुना मसिगुम थाबुकसे आइखोइ मतुंग तौबिगनु बन तौसी खनरगा तानरगा तौसी बन जु मपुंग भानजेबा तौसु तौरोइदबा ngamju ngamoidabda हाइबसे मसिमतंग लेपियु हाइदना मियामदा अमदि सोशल मीडिया की खुथांगदा अपील तौजरी लोनना ngasiगे सिगुम लबा थौरम मसिबु मपुंग भान बिनबगिदमक्ते लेंबिरक्लिबा ngasiगी दाइस गे लेकेंग ओइबिरिबा मिंगोइना पंजरबदा अलहाज मौलाना महिउद्दीन प्रेसिडेंट UNPC डॉक्टर बदरुद्दीन एडवाइजर UNPC लोइना नंगसी के रिसोर्स पर्सन जो ओइबी किबा मथंगा डॉक्टर सईद अहमद एसोसिएट प्रोफेसर DMU लोइना ngasi के सिगुम लब थौरम मसिगी रिसोर्स पर्सन ओइबी किबा मरु बु अफम कया थंबी किबा लोइना यामना मरु ओइना लेंबी रखिबा इरमदमसिगी अचौब अचौब थौदोक वाथोक कयादा अहिंग नुंथिल नाइदना दायित्व लौबिखिबा मेबु पाली चेसाबा आइखोइ MMWO की प्रेसिडेंट की थौगाइसु पुबिरिबा लोइना हौजिक मक्ति लैत्रबा हाइस एम बबुल कलाम असिस्टेंट डायरेक्टर MPTC पुनमको ngasiगे सिगुमलबा UNPC ना सिनबा थौरम मसिबु अहोबदगी अरोइब फाउबा याउदबा यादे हाइदना अचिनबा मतम कयाबु काइथोकपिदुना लेंबिरकुना थौरम मसिबु हौबदगी लोइब फाउबा सरुक याबिखिबा पुनमको UNPC के माइकैदगी ngangkhoi लेतना थागतबा फोंदोकसरि लोइना हेक थांनबदा ngasiगी थौरम मसिबु हौबदगी लोइब फाउबा मतम चाना लातुना याउदबा यादे हाइना लेंबिरकिबा लापलबा आइगो क्वाकादगी लेंबिरकुना ngarangdagi leiraga थौरम मसिबु याउदबा यादे हाइना लेंबिरकिबा क्वाकागी चिनलाउसिंगबुसु ngangkhoi लेतना थागतबा फोंदोकसरि लोइना ngasiगी थौरम मसिबु याउदबा यादे हाइदना मणिपुर की काचिन कोया चिन्म थोंगना इरमदा मसिगी याइ फनबगिदमक पांगन खुनाइबु अवांग बताते बुकतबा यादे पांगन खुनाइबु अचुम लंबीदा पुदबा यादे हाइना खनबिरिबा थमोइ नुंगा चेना थागोनरगा ngasiगी थौरम मसिबु याउदबा यादे हाइदना अहोबदगी याउदबा यादे हाइना लेंबिरकिबा पुनमपुसु सुटिनजरगा थागतबा फोंदोकजरि लोइना ngasiगी थौरम मसिबु मणिपुर की काचिन कोया चिन्म थोंगना यावन्नबगिदमक सोशल मीडिया की खुदांगा फेसबुक की खुदांगा अमदी प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लैंग्वेज लिबा क्वाइ पुनमको UNPC के माइकैदगी हन्ना ngangkhai लेतना थागतवा फोंदोकजरि हाइबा वाफम जे थमजरगा टेंशन जगे थैंक यू